Wetso motsotso morago ga nako ya bosupa dikgang ke tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Buruni ntse o kopana le nna Benson Puthego makore di tibole hela ka go leba ditlhogo re pitseng ga o berekwe a bolokwa kwa gabo kwa metsi a manong gompieno kwa gape go neng go tshegeditswe segopotso sa letsatsi la mafatshe la ditshwanelo tsa setho borre ba ba direla mo mephatong ya itshireletso ba go tloya go nna ba tshwara teu mo ntweng kgatlhanong le kgokontsho ya bong fa mo go tsa metshameko setlhopha sa monogae sa kgolelwa go supa kgolo kwa dikgaisanong tsa go thuma tsa Africa Aquatics Zone 4 kwa Namibia. Wetso se ke dikgang yo di tolokololang ka puo ya diatla ke kgaitsadi yake Patricia Tshobonyane ha re tsena mo go tsone mogolwane go tsweng kwa sepodising sa BOTSWANA mme Pontsho Kgotla fela a re go botlhokwa go tsibusa le go rutuntsha borre ba ba direlang mo mephatong ya itshireletso ka dikgang tse di amang kgokontsho ya bong a re se se ka dira gore ba di tlhaloganye botoka bo ba nna bone ba tshwara teu ba lwantwa tota kgatlhanong le kgokontsho e ya bong go rata moranyane wa bega jaaka malatsi a le 16 kgatlhanong le kgokontsho ya bong a tla bokhutlong ka kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 10 ba sepodisa BOTSWANA ba ne ba bona go le botlhokwa go inakanya le dikgang tsa go tla ka maano a ka thusang go fokotsa dikgang tsa kgokontsho ya bong mo lefatsheng leno go ka iba fa kgokontsho ya bomme le bana e tsweletse ka go tshwenya lefatshe ka bophara le bile gore bontsi jwa nako re tswela ko ntle re ya go ruta setšhaba a ke ba batona a ke ba bannye mme bontsi jwa nako re tsaya nako re ruta setšhaba ko ntle re itebala mo lapeng. That is why gompieno re ile ra re a re lebeleleng borre ba rona ka gore le rona bomme le borre ba sepodisi bomme le borre ba BDF borre le bomme ba prisons le rona re di perpetrator re di victims therefore re tshwanelwa ke goreng ke go buisiwa re tshwanelwa ke go gakololwa re mmogo betso go tla goreng go tla go itsheka-tsheka re rutane yaanong re nonotshe borre ba law enforcement ka kitso ya gore GBV ke borre ba ba dirang le molao ba ne ba rotloediwa go nna sekao mo go borre ba bangwe. The reason why re tla re kopanya GBV ke ngwe ya is just one of the crimes that we have mo botshelong ha ga re mo BOTSWANA police ona re na crime police mo botshelong mme gantsi yana go re ne re tomola re ntshetsa kwa ntle re bua ka yone ka gore ke ne gore ya affecta thata matshelo a batho and gompieno ana re kopane ha re bo re regela ga se re ga gona bo mme mo sepodising mme re kopane re le bo re regela ka mokgwa gore bo re batla go nna ha batla go utlwa se ba ka se utlwang ha go sena bo mme ha teng gongwe ba ka sokologa mo ditlhaloganyong gongwe batla ba nna ka ha botshelo bo eletsa gore ba nne ka teng. I want to tell you that GBV can never ever be caused by the victim. There is no circumstance in the world, zero, where GBV can be caused by the victim. Letsholo la monongwaga le ne le itebagantse le dikgang tse di ka tswang di baka kgokontsho ya bong ka go rotloetsa tekatekano ya bong le go fa bomme le bana sebaka sa go nna le seabe mo go tlhaboleng matshelo a bone. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mere Salefo mogolwane go tsweng kwa sepodising sa BOTSWANA mme go itsone ngono wa kgotsa company ya Orange BOTSWANA go bo efetotsa ditsamaiso dingwe tsa yone mo maitekong a go lwantsha kgokontsho ya bong mme ngono o buile seo kwa segopotsong sa malatsi a 16 a ntwa kgatlhanong le kgokontsho ya bong se se neng se tshegeditswe jalo ke bone ba Orange BOTSWANA ka maiteko a go rotloetsa dikhampani tse di ikemetseng go akogela kgokontsho e ya bong ke o lebogile ra dipotsane wa pega
ngwaga le ngwaga ka malatsi a 16 kgathone le kgogontsho ya bong puso le dikhamphane tse di ikemetseng di tshwara dithutopuisano go tsebisa setšhaba ka borai jwa kgogontsho eo go supiwa ga khamphane ya Orange e le sekai se se ntekaetswa kgakala e thusa mokgatho wa Botswana Gender Based Violence Prevention and Support Center ka madi go thusa ba ba kgogontshitsweng. When businesses commit to addressing GBV, they not only drive internal change but also set an example for the wider. Ha dikgwebo di thusa go lwantsha kgogontsho ya bong di supetsa setšhaba gore kgogontsho ga ya siama go taka mananeo a harologanyeng a go lwantsha kgogontsho ya bong go thusa go thathelela setšhaba dikiso tsa sennelauri tse di ka ba thusang go iphemela. Outreach programs is an essential for creating lasting societal change. The private sector is a force for innovation, influence, and impact. Imagine what we can achieve when we channel this strength into combating gender-based violence. We can rewrite workplace cultures to champion equality. Company tse di ikemetseng di na le bokgoni ja go aga mahelo a ka one go ka thusiwang ba ba go gontsiwang. Se se tona se sengwe ke go etola mahelo a pereko go nna a tekatekano ya bong. And we can use our platform to change the harmful norms and build stronger and more inclusive communities. Dikhamphane tse di ikemetseng di ne tsa itama gore di tla tsenya letsogo mo twantshong ya kgogontsho ya bong. It is concerning that we have to resort to these type of interventions to ensure that people are safe, not only safe in their own homes, but also safe to be able to live out their lives in a dignified manner. Go a tshosa go bona kgogontsho ya bong e se re phekelo e sele jaana go mo maruding a rona re le dikhamphane tse di ikemetseng go taka ditsela tsa go emisa kgogontsho eo. As far as protection of not only women but children as well. Mme go itseoneng go ikwetse mo dikhamphane tse di ikemetseng o netatsa gore bodiredi bo berekela mo mahelong a sireletsegileng ebile a sa beye kgogontsho ya bong sebete. Ke o leboga Radipotsane Botswana Television ga Boroni. Gare tlatloga re le bakola gare la lehatsi le banni ba kgaolo ya boteti ba rotloediwa go tshwaragana mo ntweng kgatlhanong le HIV/AIDS. Se se builwe ke mogokgo wa pele wa sekolo se se botlana sa Nikotima se kwa Reikops mme Neo Serapo kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe la go lwantsha HIV/AIDS kwa motseng wa Toromoja. Se ba etseng Tebogo wa Bega. Dipatlisiso tsa botlhano tsa ba Botswana AIDS Impact Survey tsa ngwaga wa 2021 di supa ga batho ba le 16,000 ba tshela ka mogare wa HIV mo palong ya batho botlhe ba le 86,000 mo kgaolong ya boteti. Mme go lwantsha seemo se go hokotsa dipalo tsa mogare go tswelela o anama go tlhoka tshwaragano ya Batswana botlhe. Re itshikatsike re bone go re tswang teng gore ba rotlhe hela ha re ka tshwaragana ba gaetso. Ra diragatsa jaaka puso ya rona e re aletse mealo ba go ba rona ko booking ba re rutuntsha ba re rotwetsa ba gaetso ha re ka nna le tshwaragano ya go nna jalo ba rothe ra nna ba na le seabe go ka re berekela ba gaetso. Ra mogelaneng if someone would test positive ga se bokhutlo ya botshelo go na le mo re bitsa re positive living mo re twetseng a itumele because ga le ka mo thopolola hela ga ye go tshela sente. Ntwa kgatlhanong le HIV/AIDS e ka kgonagala hela ga Batswana ba tsaya boikarabelo mo kganyeng eo ka go tsepama mo ditaelong tsa ba botsogo. Communities must take the lead gore a nne rona re le beng ga e re tsayang go eta pele mo go lwantsheng HIV/AIDS re ska nna re letela ka briefcase hela go ta go tenya le nana o kile mme le rona re le beng ba motse re tse boikarabelo ka gore ke rona re itseng matshwenyego a rona le ditharabololo tse e leng gore re ka tswa ka tsone mme mo ngwageng mo ra re take the right path ha re ntse re lwantsha mogare jalo kgotsa re itebagantse le mananeo otlhe le dikarolwana tsotlhe tse e leng gore di lwantsha mogare re batla gore ngwaga o re be re tsaya tsela e e leng gore ke ya ditshwanelo. Kana ha re bua ka gender based violence re bua ka gore motho wa ba tsulotse tshwanelo ya motho o mongwe e ka tswa e le ka tsela e harologaneng ya gore bo mmiditse ka diata o bo thakanetse le ene dikobo a sa dumalana mme yaanong dio tse ba ga tshwara di gokaganya le
kgang ya mogare wa HIV AIDS kana ga motho a tsetse ditshwanelo tsa gago go raya gore ga gona sepe sa ka se dirang ka go rata ga gago a kere bagolo ga go kwa kgona gore yaka bagolo ntse ba bua ka ditamelo tse di beilweng o taya go go tsone jang o na le tau mo lapeng. Go tlhalosiwa ga dipalo tsa borre ba ba tsenelelang lenaneo la go kgaola letalo la bonna le le babalesegileng di le kwa tlase ka jalo ba rotloediwa go dira jalo go thusa go gokotsa kanamo ya mogare wa HIV. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Toromoja. We tswele gona o tsubang se gona sa ditshwantsho go LABOBEDI dikgang ke tsa Botswana Television. Ga re tswelela. Komiti ya ditlhabololo tsa motse ya komana ya kgoletso jalo go diragatsa maitlamo a puso a go tlamela banni mebereko go kabakanya itsholelo ya motse mmogo le gona go tlhabolola motse wa bone. Kgakololo e dirilwe ke mogolwane kwa kanseleng ya Bokone Bophirima Northwest ka fa tlase ga ofisi ya ditlhabololo mme iteleleng motsumi kwa moletlong wa go ipelela komiti ya ditlhabololo tsa motse ya komana go nna yone e phadileng dikomiti tsotlhe mo Bokone Bophirima. Maretha Kaisara wa bega. Tsothe mo kgaolong ya Bokone Bophirima mo digaisanong tsa dikomiti tseo tse di neng di rulagantswe ke khansele ya Bokone Bophirima kgwedi ya Phatwe monongwaga go ikgapela dijana le madi a kana ka 25,000 pula. Mme motsumi o rotloeditse VDC ya komana go ithekisa ka go ikwala mo maranyaneng gore ba kgone go bonwa ke dikhamphane le borra dikgwebo ba ba ka ba tswang thuso. Go lo ga nna ga ke bona di awards tse go ntse go twe best in digitalization, best overall, best collaborative, best stakeholder, best innovation. Go ntha gore batho ba tlhalogantsa mandate wa VDC. Mandate wa VDC ke gore wo go create employment for community ya gago. Go tshwantse o bona le profile ya gore motho o ga teng sente go na le bo mamba le ka he ba batlang tiro ba ka he mme one ka tholego o ka thabolwa jang di-service tse di teng ke di. Modulasetulo wa komiti ya ditlhabololo motse ya komana Renelson Elias o boletse fa komiti ya bone e godisiwa ke bopelotelele le go tshwaragana. Re rile ke taga ka hitela project ya dikuku e ne re heshilwe ke batho ba khwema qhama ka itsholetsa ya re neela maduo bopelotelele ke mongwe a dio tse ile gore di dirile gore re ga re leng teng nona di kgwetho di iswa mme re tsweletse ka tsone. Prioritize the project in to electrify Matwaba Bereki, which we have done. Jana Borita Hone highly at the and then National Project Gardening. Daily Hore. Narishaito Rekaijira Jan Ni Rahella Rekupa Madiko American Embassy through our Peace Corps. You think on there. You are native Madiba Swagi Lonayana. About 90,000. So it's a material, retomile di pale, rahole mamuro, rekiseta batwa bakoma. Re thoka mowa o iketileng, re thoka lerato, re thoka tshwaragano. Ala nkutwa. Ha le tshwaragane la go tshimong ya ga mama malago lena. Ha le limile mabele wena o la go isa ya nko khotsing a emelang ba ba bolawang ke tang. Batho ba le ba ne ba ka bo ba phakiswa go counseling ba go phakiswa ke bogositso. Dikomiti tsa dithabololo metse mo kgaolong ya Bokone Bophirima di rotloeditswe go tsaya malebela mo komiting ya komana e gaisitseng dikomiti tse dingwe ka tiriso ya maranyane go ntsha maduo go tshwaragana le makgotla a mangwe ga mmogo le go dira go feta tse dingwe. Maretha Kaisara, BTV News, komana. Megare boela ka kwano tropo kgolo. Botswana University of Agriculture and Natural Resources ene ya tshwara elela ntlha letsatsi la go kgobokanya balemi le bareki mafelo a beke. Moitsanape wa temothuo ka kwa sekolong seo sa thuto ditiro ya temothuo sa Buan Re Victor Montsho o buile fa bokopano jo ene le go neela dialogane tsa bone sebaka sa go ikgolaganya le balemi ba ba nang le maitemogelo a kwa godimo le batlamedi e seng fela go ithuta mo go bone mme gape e le gone gape go aga kgolagano eo le balemi. Tsholofelo Tompale o na le ko. Bontsi jwa dipatlisiso tse di neng tsa dirwa tebang le letlhoko la ditiro le le kwa godimo mo bananeng mo lefatsheng leno
di senola dintlha di le mmalwa tse di bakang bothata jo di tshwana le tlhoko la maitemogelo a tiro, go tlhoka bokgoni jo bo lekaneng jwa go dira dilo dingwe le go tlhoka bokgoni jwa go dira dikgwebo. Botswana University of Agriculture and Natural Resources ke lengwe la makalane a eteletseng pele mo go tlhabololeng bokgoni jo mo bananeng, segolobogolo mo baithuti ba bone. Go tsweledisa pele tiro eo, sekolo seo se ne sa tshwara moletlo o e neng e le wa sone wa ntlha wa mmaraka wa balemi ka maiteko a go sologela dialogano tsa sekolo se mosola. Re na le farm e le gore ke yone e leng gore re produce different produces mo go yone, being dikoko tsa mae tsa nama, merogo ka go harologana ya. So e be re bona tsone dijalo tsone tseo di jalwa ke our graduates ba e leng gore ba mo programming e re bitsang re re ke InQ Hive. So e be re bona gore gore le bone ba kgone go bona gore ba bangwe ba konte ba dira jang, re dire letsatsi le tshwana le dineng. Dialogane tsa buane di ne tsa abalana dikitso dingwe mo bokopanong jo. The importance of us being here is for us to raise awareness. Go botlhokwa gore re tle kwano ka gore seo se re fa sebaka sa go supa dithoto tsa rona di tshwana flour e e dirwang ka mabele ka gore bontsi jwa batho ga bo itse ka yone. Come here to raise more awareness on our product. Kgonne go kopana le difamara tota because kana re direla mo Glen Valley, and today go na le difamara tse le gore they were coming from as far as Bomaung bo le Hlakane, so difamara tse a se gantsi ba ka kgona go bona ka rona, but here ha re kopane kgonne go kopana le bone. We are very excited gore ba go re ke mo rona. Bodiredi jwa buane bo tlhalosa fa bo ikelela go tshegetsa moletlo o beke e ntlha ya kgwedi nngwe le nngwe mo ngwageng o o tlang. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Me ga re tsena mongwe ya dintlakgolo tsa tsatsi la gompieno re pitseng ga o bereke o tlotsa bolokile kwa tlholegang teng kwa metsi a manong kwa lefelong la diphologolo la CKGR. Se le ditso jaaka puiso e konetela maitlamo a yone ya go netefatsa fa dikeletso tsa Batswana di reediwa le tshwanelo tsa bone di tlotlwa di sa gatakwe. Tautona re Dumaboko yo gape le mmueledi wa ditshwanelo tsa setho tswa kgakala le pele fa e nna Tautona a eme borapitseng nokeng go netefatsa fa dikeletso tsa ga rapitseng ga o berekwe di diragadiwa. Se mme e le se go lwala ditshwanelo tsa ga rre ga o berekwe a le nosi mme le go totlomatsa gape le ditshwanelo tsa batho ba letso la sesarwa kgotsa basarwa go wela ga kgang e ya ga rre ga o berekwe go kaiwa gape fa go supa tshimologo ya go nonotsha tirisano mmogo le dipuisano gareng ga basarwa le puso ka tsela e tla netefatsang fa lentswe la basarwa le reediwa. Wetso re tswelela le dikgang tsa rona mme kgaitsadi yake go segonkwe o go tshwere bontle gone ka koo. Tle go leboge Benson mme ke re madume wetso tlheje sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tlebanga go nela re kgantsa motshameko e le tsa Botswana Tonight mo go le tlhe a re tsena mo go tsona re simolole ka di go gang kwa pele. Moeteledipele wa setlhopha se ne se emetse lefatshe leno kwa dikgaisong tsa BOSUPA sa Africa Aquatics Zone 4 IV Dikgole a re e re lentswa ba sa kgona go feta selo se baneng ba se ipetse fela setlhopha se supile kgolo le tlhabologo ya bathumi. Setlhopha seo se boetse gae ka dietsele di le 17 go tswa kwa dikgaisong tseo tse neng di tse di ileng bokutlong kwa lefatshe la Namibia ka Sontaga a rutlogolo go ntsi ka kagiso molelekwa. Setlhopha seo se bontsi ba bathumi ba neng ba akaretsa makawana a dingwaga tse di kwa tlase ga 11 se kgonne go thoma dinako tse dintšha seo e le sesupo sa fa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le le mo tseleng e e siameng mo go ribololeng talente go tswa kwa moding. Re tsene kwa ra tsena mo metsi ra dira se re tlwaelesegileng go se dira mme ra tla ra tshotse dietsele ra improve le dinako tsa rona go supa gore team ya rona ya gola. We had one swimmer in the open water swimming whose name is Benko van Rooyen. He competed in the 5 kilometers and he is our silver medalist. Looking back at the previous tournament, we came back with more medals. Gompieno hara heta
medal count from the previous tournament. We thought that there has been so much improvement, especially from the category, the younger ones, your 11-year-olds, 11 and under. We had Jay Chilisa along with Rebetso Babalinga, whom were podium finishers. That shows you that we have athlete development from the roots going up. mo dietseleng di le 17 tse lefatshe leno le boetseng gae ka tsone mothumi wa 50 meters freestyle, 100 meters le 200 meters Keira Hari o ikgapetse dietsele di le 2 tsa bronze mo lebelong la 100 meters butterfly le 50 meters butterfly ga mmogo le go thoma nako e gaisitseng ya 28.81 seconds mo 50 meters butterfly. My coach made sure that coming up to the champion. Mokatisi wa rona o netefaditse gore fa re go dikgaisanong tsa monongwaga ipankanya ya rona ke maemo a kwa godimo mme gape ya karetsa tsa itshedilo mmele mme se se re thusa fela thata ka gore re kgonne go boela gae ka dietsele le go ka dira nako e gaisitseng. Looking at the results, that really helped us. I started swimming in August actually, and I had found out that the competitions were in December. Ke simotsa ipankanya me ka kgwedi ya Phatwe mme kgaisano e swara ka kgwedi ya Morule. Lenaneo la ipankanyo le ne le le masheta gape le le khutshwane mme ke dumela gore ke ile kwa ke ipankantse sente ka ke kgonne go boela gae ka seetsele. Gona yana ke dumela gore ga ke se ke tsene mo seemong sa mesente mme fela ke itumela ka fa ke dirileng ka teng ka go supile tokafalo fa ka tshwantshanya le nako e e fetileng. From the last time I swam this time last year. Mo dietseleng tseo tse di le 17 setlhopha seo sa bathumi ba le 11 se gapile se lefera di le 7 di-bronze di le 10 go fetsa jalo mo maemong a bothano go tswa mo mafatsheng a le 15 a neng a phadisana kwa kgaisanong tseo tsa 20. La bofelo setlhopha se se le mo dikgaisanong tse ke ngwagola kwa Angola kwa se feditseng mo maemong a bosupa. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Re ntse re le mo go tsa motshameko wa swimming le Lekgotla la Botswana Swimming Sports Association le tla tshegetsa dikgaisano tsa ditlhopha tsa monogae tsa go thuma tsa malatsi a 5 go simolola ka moso go tsena ka Sontaga kwa University ya Botswana mo Gaborone. Dikgaisano tseo di solofetse go simolola mo mosong mme re mo tshokologong di bulwe semmuso. Ditlhopha tsa go thuma tsa monogae di fara bobedi e leng Darrell Morton Swimming School, Phoenix Propellers, Gaborone Aquatics Center, BDF Dolphins, Kubu Stingrays le batshegetsa kgaisano University ya Botswana. Di tla bo di phadisana go leka go phamola bomampudi mo go sa Darrell Morton Swimming School se se fentseng dikgaisano tseo ngwagono go simolola. Dikgaisano tseo tse di dirisiwang gape go thusa go tlhopha bathumi ba ba ka emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe di solofetswe go tsanwa ke bathumi ba le 320 le bofera bobedi le ba bangwe go tswa kwa Bulawayo, Zimbabwe. This year's competition brings together over 329 swimmers from 9 clubs across the country, including a visiting team from Zimbabwe of 8 swimmers from Bulawayo Amateur Swimming Association. These swimmers that we have here represent the very best of Botswana's swimming community, each one ready to give their all in pursuit of personal bests, national records, and even qualification for international events. This is not just a competition, it's a celebration of dedication, hard work, and the passion for swimming. Months of preparations have gone into making this event a reality. With our venue being the University of Botswana swimming pool, safety remains a top priority, with lifeguards on duty, first aid teams ready, and clear emergency protocols in place. The organizing committee and officials are well prepared to ensure the competition runs smoothly, strictly adhering to World Aquatics rules. We are hoping that we'll be able to assess swimmers' progress, have them qualify for regional and international competitions, and have them work towards breaking new records. It also keeps the competitive spirit around throughout the year when swimmers compete. This year, we expect to see a thrilling competition from promising young swimmers, making their mark to seasoned athletes aiming for podium finishes. The stage is set for inspiring performances. We're looking forward to seeing how our swimmers push their limits, fueled by the encouragement of fans, coaches, and families. Let's not forget the potential for record-breaking moments, so keep your eyes on the pool.
Farotlolela mo go tsa FNB Premiership setlhopha sa Gaborone United se buile ko morago go pataretsa phenyo ya dino tse tharo go tse pedi tsa Motshodisana Chiefs mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o nngwe tshamekelo kwa lebaleng la BPSC mo Gaborone. Setlhopha sa Magosi ke sone sa ntlha go tsa ketapele ya motshameko ka thata yone matlape mo motsotso wa 20 le matata mo motsotso wa 20 pele thata yone khamanyane a lekalekanya dino go isa karolo ya ntlha go ikhutsa ka maleka a no setlhopha go menogeng kwa boikhutsong ditlhopha tsa nna tsa lekana mashetla le bopo moremi anosa ya bobedi ya Magosi mo motsotso wa 53 le boraro metsotso le meraro moragonyana se ke se a tsaya tota a lekalekanya dino pele taenda hora anosa ya phenyo go netefatsa famo ya go lele ba kodisa phenyo ya bone ya borataro ya paka eno a jana re bone matlhasedi a motshameko o ba la thala mo karolong ya kotsi Abasalaja Joy popora matapeng no sajalo no ya ntlha ya motshameko ya ntlha ya Magosi maparankwe pero bone maponda mo karolong e kotsi Messi khamanyane ga di tlogele tse dintsenyana Messi ababa o tlhaya a dira jalo ya ntlha ya Gaborone United go ka busa jalo the money machine mo motshamekong ele ya boraro a etatsa go letlhakore la Magosi Perbone, Lebopo Moremi, Anna, Motona sono fatto gore qua con Nabonolo mo Ezekiel Morake, go ka sireletsa mo kgolenyeo ya tsa jalo e bounce pele ga gore ga mo go ene a ba utlwela ka letlwa ko moro ga wash go ka netefatsa gore dipedi Magosi maparankwe 1 Gaborone United God football ha di nna jana bona raseba ka sa ga sheki ba o tsa sekhutlho a tshwenya Johnson wa romela kgwele ga ye go peba ka bona sengwe tsa tenda gora a ba ya tla le letlo wa tsa tenda gora tire jalo no ya boraro ya the Reds Gaborone United salabaja monate ba jabula Catalanta ba ipitlela ba tshwara ketapele mo motshamekong setlhopha sa the Reds. It was a beautiful game. We probably had one day to prepare for this game, which was yesterday, because on Sunday we only did recover, and then we had only one day to prepare, which was yesterday, and we worked on a lot of things in one day. We would have loved to have a day or two after yesterday, but we couldn't because the game was today. But overall, we played a good game. I must say we played a very, very good game against a tough side. It was disappointing in the manner that we conceded. Very good game, very entertaining game. Very, very tricky game that could have gone either way, but we managed it well, especially after we scored the second goal and equalized it, and we really managed it very well, and we had moments where we could have scored even more goals. I mean, I cry about this any other week. We don't score enough when you have the opportunities to kill off the game. Mo motshamekong e mengwe ya FNB Premiership e tshamekilweng gompieno setlhopha sa Traffic FC se padimotse sa BDF 11 ka dino tse pedi go ile nngwe metshameko e tla tswelela ka moso go simolola ka nako ya bone mme ka gore yalo re di garela ka tsela e ntseng jalo di kgantsa metshameko tsa nako eno a re bore kopana kganti jana ka nako ya bofera bongwe je ke le go di neela ka puo ya Seesimane mme ke re we sotlhe ka sone sobaka a re bua re kgakole ditlhogo gape le Benson Phuthego Repiteng ga o bereko ya boloko ka gabo kwa metsi a manong ka tjeko kwa gape go neng go tshegeditswe segopotso sa letsatsi la mafatshe la ditshwanelo tsa setho. Borre ba ba direla mo mephatong ya itshireletso ba go etliwa go etelela pele ntwa kgatlhanong le kgokontsho ya bong. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa monogae sa kgolelwa go supa kgolo kwa dikgaisanong tsa go thuma tsa Africa Aquatics Zone 4 kwa Namibia. Wetso ne dilekalo ra kwehela kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme mongwe le mongwe wa iponna gore o mogote ke o makama go bata reno metsi mme gape mogwa phofu ya gabo ga tshabe go swa lentswe.
a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogelang ka sema sala pe se diwa ke leader wa dikgomo go tlhotse go thibile ka bontlhabongwe ebile go ikutlwa go le mo go tata go go mo go to feteletse mo afelong ka bontsi a lefatshe leno re gatisitse masome a mane ko veda masome a mane le bobedi ko tsabong ga boa gape re itemogela diphefo tse di mashetla mo kgaolong ya bokoni botlhaba fa re lebela pula e re gatisitse mo mosong ono. Swaneng Hill Secondary School lesome Metsimantle Kgotla botlhano Veda Metro Station bone Mahalape Metro Station bobedi Makopong Primary School bongwe ga mmogo le Shakawe Metro Station fa re bela sensalape maitsebeng ana se suspetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno mo tsetseng la ka moso gona se sorebe go thibile ka bontlhabongwe lefatshe leno ka bophara ga kgona la pula di phefo di khadima mo a felong mangwe a dikgaolo tsa Chobe Nghabe Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kone le borwa jwa legare mo a phakele gona se go ikutlwatse go le mogote dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno ka masome a mabedi go go masome a mabedi le bone fa re bela motsokolo gona se go ikutlwatse go le mogote o feteletse mo dikgaolong tsa Kgalagadi Chobe legare le bokoni botlhaba ka masome a mararo le bofera bongwe go go masome a mane le bongwe fa mo dikgaolong tse dingwe gona se go go le mogote thata ka masome a mararo le borataro go go masome a mararo le bofera bobedi ka ja se ba se tlwaediwa go tsalla lo se ipabeletse mo bogoteng o fa re lebala dikgaolo dingwe borwa ba Afrika gona se go go thibile ka bontlhabong go qebega maseru ga mogole manzini ka masome a mararo le botlhano ko manzini masome a mararo le bone ko maseru masome a mabedi le ofera bong ko qebega Antari ba gona se go thibile ka bontlhamo ga mogole beira ka masome a mararo le boraro ko beira masome a mabedi le bosupa ko Antari Lusaka ga mogole Harare gona se go apogile ka masome a mararo le boraro ko Harare masome a mararo le botlhano ko Lusaka Jerusalem gona se sepula ka masome a mararo le bong fa go blantana se go apogile ka masome a mararo ke sone se se masala pele ke tlotsetse le kalo a ine boroko. Well, Botswana Tonight continues here on BTV. Police Senior Assistant Commissioner Huitsone Ngono has applauded Orange Botswana for integrating gender-based violence prevention efforts into their organizational culture and policies. Senior Assistant Commissioner Ngono made the remarks